Dobro večer, poštovani gledatelji, evo nas u specijalnoj emisiji u kojoj ćete vidjeti snimku posljednjeg meča Mirka Krokap Filipovića koji je kraj mene u studiju. Dobro večer, Mirko. Dobro večer. Pa evo, drago nam je što si ponovno kod nas na OTV-u i CCN-u, ponovno od kud si krenuo vraćaš se. Točno. Da. Ono što ćemo mi večeras vidjeti je tvoja posljednja borba sa Joshom Barnettom koja je bila prije točno 7 dana odigrana u Japanu. Vrlo brzo, vrlo efikasno, nakon samo 46 sekundi svladao si babyface-a, čovjeka dječjeg lica koji se prijetio jako puno prije početka meča da će zapravo on napraviti sve da te porazi. Pa da, to su bile pompozne najave s njegove strane uoči borbe. To nije moj stil ni običaj, niti volim kad se protivnici tako razbacuju. Ispalo da mu je jezik jači od ramena, a to nije dobro. Tako da, međutim, ja ipak nisam zadovoljan s tom borbom zato što nije završilo onako kako sam ja to želio prekidom na pravi način, nego je on je tapkao, koliko sam shvatio, da mu je rame izletilo van, da kad sam povukao ruku, to se vidjet će se na snimci. Međutim, šta je tu je. Ja sam rekao da ću mu dati revanš kad bude spreman. Iz Japana su me zvali da sljedeća 3 mjeseca neće biti spreman ni trenirati. Znači negdje dolazi za 5 do 6 mjeseci revanš u obzir. Da li si očekivao da ćeš tako brzo i ovaj meč privesti kraju u posljednje vrijeme? Ko Tyson završavaš unutar minute? Pa nisam ja očekivao. Ja sam bio spreman za 20 minuta borbe kao i uvijek. Međutim, ko forsira nokaut u prvim minutama obično se ne dogodi ništa. Jel? Znači, borba ide svojim tijekom pa sve dođe spontano. I obzirom da naši gledatelji sigurno očekuju taj trenutak, tu, ajmo reći, minutu borbe, dobro, mi imamo nešto malo više te snimke, da vidjet ćemo i usporeno kako se što odvijalo, pa najbolje je da počnemo sa snimkom, tako da i vidimo što se to zapravo dešavalo u Japanu. Evo, ako je režija spremna, evo imamo i jednu malu najavu. Naravno, obzirom da nismo imali snimku tvog ulaska u ring, ali iskoristili smo tvoju uvodnu stvar. Pa treba reći da će biti nakon ove borbe prikazana i borba protiv Aleksandra Emelianenka, s obzirom da je ova borba jako kratko trajala i da nismo planirali. Evo, par sekundi, evo i krećemo odmah od prve runde. Pa možeš odmah reći što se zapravo događa. Pa Josh Barnett je krenio vrlo srčano, pokušavat ćemo boriti na tlo, ja sam ovdje okliznio, nakon ovoga evo bio klizak pod, a uhvatio sam tu gard. Sad u jednom trenutku je pokušao ruku izvući van, ja sam na kontra strani, mislim da je sad ova ruka. Dobro, tu si evo pokušavao isto šakama ga uzdrmati. Ne znam da će se na snimci vidjeti da li kamera pokazuje kut dobar. Da vidimo da ti zapravo držiš. On je pokušao izvući ruku, ja sam, evo i tapkanje, tu je već kraj. Evo, ti naravno nisi izgleda čuo suca, to je ni njegovo tapkanje. Nisam čuo, bio sam iznenađen. Sigurno je to i velika navala adrenalina. Evo imamo sada i usporeno taj prvi dio. Vidimo tu jedno koljeno u tvoju jetru što nije izgledalo nimalo bezazleno. Ali eto i nastavak borbe kada ste već bili na podu. Evo tu koliko nam možeš opisati što se zapravo tu dešava? Pa ništa, to je za mene bezopasna situacija. Ja sam zatvorio sam gard i dobro sam bio pokriven, samo je bilo pitanje trenutka kad ću se ja ustati opet u stojeći položaj. Vidimo da ga hvataš tu desnom rukom, vidjeli smo tu i jedan kroše ovako iz ležećeg položaja. To izgleda bezazleno, međutim to je jako bolno. Pogledajte rukavice, to je praktički udarac golom šakom u glavu, bez obzira što ja nemam zamah i što ležim, što je kratka udaljenost, ali izuzetno bolno udarci, da. Vidimo tu pokušavaš mu uhvatiti ruke, takozvani ključ, pokušavao si sigurno napraviti neki od zahvata. Ja mislim da je tu već bilo gotovo, da mi ruka rame već izašlo van. Da, evo ga, vidimo već tapka i to je bilo to. Ja sad nisam vidio tu da je tapko pa je nepotrebno dobio par puta, ali dobro. Ali dobro, to da zacementiraš pobjedu. Da. Eto, vidjet ćemo još ovih par stvari ukratko,
a tu je ovaj zanimljivi trenutak kad ti dižeš ruke i kad se zapravo na tvojim prsima vidi jedna crvena oznaka za što su se svi upitali da te nije možda slučajno ugrizo. Evo vidimo tu ono nakon ne, nije, ja ne znam, nije me ugrizao. Bilo je na internetu, su pisali, međutim na tim raznim forumima zaista svašta pišu, svakakve informacije se pojavljuju, ali nije me Josh Barnett ugrizao. I evo sad ćemo vidjeti zato jer taman će biti zamrznuta slika tu kod okreta i vidimo tu na ovom više lijevom ramenu krug gotovo kao da je ljubavni ugriz, možemo to tako reći. Ali naravno nije ništa bilo strašno. Ne, ništa. Meni je žao što je Borba tako preknuto i organizatori su isto bili razočarani, očekivali su da će to završiti drukčije, odnosno da će biti pravi prekid, pravi nokaut, međutim to ja nisam mogao utjecati na to i meni je žao, ali Josh Barnett će dobiti priliku za uzvrat. Dobro, ali ovo je tebi podiglo jako puno moral. Sada si već imao 3 pobjede u nizu i to vrlo brze. Što sada? Pa ništa, imat ću u nastupu za novu godinu. Još se protivnik definitivno ne zna, u opciji je Mark Hunt. To će biti vrlo zanimljiva borba. On kao prvak šampion K1 turnira protiv mene. Ja već sam se jednom borio s njim, pobjedio sam ga po K1 pravilima, međutim bit će izuzetno zanimljivo pogledati to i u borbi bez pravila, odnosno Ultimate Fight. Da. Dosta je bilo napada na tvoj stil borbe, na Ultimate Fight. Prešao si sa K1 koji zapravo vuče korijene iz tajlandskog boksa. Dosta borbe, doduše tu je borba isključivo na nogama, a ne i u parteru kao na što smo vidjeli u Ultimate Fightu. Da ponovimo malo za one koji nisu baš pratili tvoju karijeru cjelokupno, kako to da je došlo do te promjene? Pa dobio sam jednostavno bolju ponudu i jednostavno sam prešao. Bio je to još jedan izazov za mene, a ja sam čovjek koji voli prihvaćati nove izazove i tako sam se odlučio otići. Zapravo, ponuda je pala, na koji način se prvi put pojavio u Ultimate Fight ringu. Bio je njihov ponajbolji borac Fujita, Japanac, je izazvao Francuza Le Bannera, s obzirom da je Le Banner kao po svom starom običaju imao dugačak jezik i rekao da su to za njega trećerazni borci koji se samo valjaju po podu ljudi iz Pride-a. Nakon čega je uslijedila reakcija i ovi su tražili da Le Banner izađe sa Fujitom po pravilima Ultimate Fighta, pa da kad su tako loši borci da mu čovjek pokaže. Naravno da je Le Banner odbio, nije se usudio prihvatiti, nakon toga odbio je Ernesto Host, nakon toga odbio je Peter Aerts. Ponudili su meni, ja sam pristao. Jedini. Iz K1 otišao sam i ostalo znate, ja sam pobjedio ovoga, uspio sam ga pogoditi koljenom u glavu, zaista bilo je vrlo brutalno, krvavo, pukla mu je lubanja. Vidjeli smo i rupu što je izgledalo zaista surovo. Zaista teška borba, on se godinu dana nije oporavio od tog udarca i tako je krenulo. Eto, nakon toga sam ostao u Ultimate Fight. Naravno, naše gledatelje ono što najviše zanima, a to je još mečeva, još borbi. Kao što si rekao na početku, pripremili smo im još jedan meč. To je meč sa Aleksandrom Emelianenkom. To je mlađi brat svjetskog prvaka Fedora, s kojim ću se ogledati. Ja priželjkujem već u veljači, s obzirom da će se Minotaur i Fedor boriti za novu godinu, a ja se borim s pobjednikom za pojas u 2. mjesecu. Ja pretpostavljam da će Fedor pobijediti, ako je to teško reći. Međutim, iz jednostavnog razloga zato što Fedor Minotauru jednostavno ne leži kao borac.